Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Denver. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak iti biag. Barang makaipaay iti inspirasyon, kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Denver. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sweetheart, agyaman nagta sinukon na kiti trabaho. Wena kakaiso na nga danlugan ko. No di nak sinukon ita, ay, sigurado amarabyanak man na makaawit. Wen nga rot, kanayon ka amarabyan. Basit mat ngaminan dagit akpaspasada iti tricycle. Iso ano jakon makauray, magmag na aklaangan. Banag atsak ko makayata mapasamak, sweetheart. Mabannog ka lang arudan iti trabahom. Mabannog ka pala magmag ng agawid. Anya ngay nga rod. Ano sa kun Awan mo ti daddo maapagpiliyak. Sana bale, at dalakit diwayak, sukunin ka. Agyaman nak, sweetheart. Anak ko, kaano ka di manan ang pumasyar dyan nubyam ditoy? Intun sumaruno a day off na nanang. Tapno nawayaman ti oras na. Naagkasar kay ngaminan Madanon tulak ta ka di nanang. Nakaurnong kamot siguron iti busbusem, nagkasar kayo. Kat nukurang to, di tumulong kami kanitatang mo. Yurnungak pa iti panagkasarmi nanang. Ngem urayan mi pa amalpas ti proyekto mi. Amuyo mat, kanayon ti out of town ko. Nasaya at ngarod no kasta anak ko. Tapno agsimpa kayo umutan. Sweetheart, nagmayat a buy-buyaan dagiti bituan iti tangatang. Makapabangar itirik na. Wen nga rod, sweetheart. Kaslasi ka. Ay na, nakapimpintas ka. Agpasablog ka manan. Agpay sumatibagbagak sweetheart. Napintas ka. Kang runani ti amin, nadalos ti panagpuspusom. Agyamanak iti panagayat mo, sweetheart. Oh, nakitam ka di Falling Star? Wen, anyang iti wish mo? Wish ko, asapay ko mataatid dugpay ti panagbiag ko. Tapno agnanayon amariknak ti pammateg mo. Kan, maipariknak mat ti panagayat ko. Atid dugpay ti biag mo, sweetheart. Di tay ammo ti biag, sweetheart. Anya ti amuta. Nagmayat ti panang buyat a kadagiti bituan ita arabi. Ngam inton bigat. Mga no awanak gayaman. Si Kamat, di ka ba nagsawi ti kasta? Agbiag ka iti naunday apanawen, LV. Bagman pare, tapi nalubusan na kan ni LV nga umay makijaming dito apartment ko. Saan mo't nga stricto tinobyak, pare? Di nakparitan nga uminom, basta kontrolek. Sa bagay, nasingpat tinubyam. Nabayag kami nga agkadkadway di opisina. Isong am mo kon. Husto ka, pare. Isong arod nga ayatak unay tinobyak na nakasingsingpat. Amok day ta, pare. Masansan mo ti panagsakit ti ulo na. Maululaw pa ino daduma. Anya? Maululaw ni LV di opisina yo? Wen, pare. Apay, di mo kadiam mo? Diyak amo day ta. Awan mo tinadakdakamat ng kanyak. Amangan no di na kayat amadanagan ka, pare. Kita kit di ti kayan ayat mo. Amangan kit di no adda sakit na. Nay, si kamot gayam baraw. Umunog ka. Agyaman nana. Imbagman, ta nakapasyar ka. Wanana?
Umay kusukunin ni LV. Rumar kami man? Kat norimwar itay baraw. Ha? Di namat nga minin text. Napanan na ka, no? At dala ka no napatag nga asikaswan na. Kung nakit di ano da kayo tinagkuyaw. Awan matimbaga na rumwarita. Angan sa nabali na. Baliwak to manin ti umay. Alang arod baraw kat nay. Pasensya kan Napanak iti balayo di na minsan. Ngam ko na ninanang mo arimwar ka, sweetheart. At ngamin na panan mi iti best friend ko, sweetheart. Pasensya ka na. Nalipatak mo tan nga yung text kan ka. Sa nabali? Ala, pumanaw tan dito'y parke. Intaman man kita itigatangin ta. Wan angam, mabit lang agsagay sayak man biit. Saanen? Naurnos matabok mo. Mabit laeng. Ayon ti sagay sayo kon. Awan mutan. Baya mga minen. Ne. Agas mo't dagita natin nag-itibag mo. Awan dagito sweetheart. Naikargalhan dito bag ko. Sigurado ka? Agas mo ka di dagita? Saan? Wan gayam. Malagip ko dyan imbaga ni Ryan kanyak edi na minsan. Masansan ka no ti panagsakit ti ulo mi dyan opisina yo. Maulaw ka pa'y kanunod at duma. Ha? Imbaga ni Ryan dayta? Wen? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Adda ka di sakit mo? Awan day chay. Gagangay la sakit ti ulo. Kan jakon imbagbagakan ka. Tagagangay nga rod asakit ti ulo. Iso adi ka di madanagan. Itaman pa'y anagander time ka, sweetheart. Nasakit ngamin ti ulo. Maulawak pa yan. Kasla pa'y nga rod agkudrap ti panagkitag. Anya? Nukasta? Idiretso ka ni di ospital. Saanan? Itulod nak na angan balay. Kayat kundi aginana. Sweetheart, amang ano sa balin day ta. Agkalman tumatla ang tiriknak, sweetheart. Di ka matanagan. Aginana aklaang sumaya atan tiriknak. Ala, makamukang rod. Itulod kang rod ni di balay tapno makainanakan. Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kailiw ka una yan. Nasayaat mo, sweetheart. Nasayaat nga rod nung kasta. Di nagpakadanagan. Si kakit di agan-anad ka dita, ha? Wen, sweetheart. Uy, di mo liwayan ti panagtumar mo iti agas mo Wen, kaano ka di nga agawid ka diti lugar tayo? Mabiiten. Manulalawas. Malpasan da ito yung proyekto mi dito Kailiw ka unahin, sweetheart. Arakupan ka man. Kailiw ka matuna yan, sweetheart. Ang apay nga agkakapsot ka pa ilang mat. Manuabulan ng tinapalabas. Manipod rimwar kay di ospital. Awan da ito'y. Kita am dagiti bituan Nagmaya tabuyaan. Uwen nga rod, sweetheart. Inton awanak ton. Kaya rikak tibulan. Uray adayo aktukan ka. Adda aktulatta amang silaw kan ka. Mangrugi ka manan. Anya ka din dagitang ibagbagam, sweetheart. Pasensya kan. No itala nga ibagak. Kunak ngamin no aging bagak. LV? Adda brain tumor ko. Kat idinapan ka balay. Follow-up check-up ko idi. Pinilin ko lang ni nanang. Adi na ibagbagakan ka.
Katjay agas ang nakitam itibag ko. Agas ko daki chay. Anya? Kunam idi agagangay langapan natang tipan na ka-ospital mo idi. Jak ngamin kayat nga agdandanag ka. Kan, saan pa'y matagrabe ti sakit ko? Agpaimbag ka, sweetheart. Agpa-ospital ka manin. Siyak ti makaamu iti amin na magastos. Kayat ko nga umimbag ka. Uwan, Denver. Ken kayat ko nga agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Nadanonin ti aldaw at agtagi-uray ta, sweetheart. Addan anak ta. Uwan nga rod, sweetheart. Naan-anay tan nga ama ken ina. Jak mas baalan ti ragsak ko. Ay na, nagtair ti anak ta. Kaing ingas mo ti anak ta, sweetheart. When sweetheart, kat padakkalan ta ti anak ta. Isuro ta itinasaya ta sursuro. When kasta ti rumbang, sweetheart. Ala, agsagana kan sweetheart. Tayon madamdama lang, rumwar tayon diti ospital. Pangasim, sweetheart. Tulungam ti bagim. Agpaimbag ka. Para kada kami ti anak ta. Nakapsot ako na yan. Kasla jakon, kabala. Aramidak ti amin. Tapno umimbag ka lang. Di mo pa kadanagan ti magastos. Kaasi kayo laang agkasgastos. Milagro laang ti makapaimbag kanya. Di ka maawanan itinamnama. Aginggat kabalan tayo. Ipadoktor ka. Adon ti gastos mo kanya. Idulin mo lang ang ti kwarta. Tapno inton awan akon. At daaramatin nyo iti anak ta. May salaang ti tawon ti anak ta. Kat ado ti masapul na. Isungarod nga agpaimbag ka, sweetheart. Kasapulan na kaunay ti anak ta. Nanang, tatang, jak kabalan akit kitaan ni LV akas jay ti kasasaad na. Masyanak matunayan iti asawam anak ko. Kunak no imimbagan. Nagsublimot manan ti sakit na. Wan nga rod, nanang. Masyanak pa iti anak mi. Ti inana ti kanayo na biruken na. Awan pa yan kwarta mi nga aramatan mi di ospital. Nabusbus aminan nga urnong mi. Diyako na muna niya ti aramidak. Anak, isalda tayo ti kakaiso na atalon tayo. Isulaang ti amok apamuspusan. Wen anak ko, tinapatag, agimbagan ti asawam. Baro, inaramid tayon ti amin. Ngamsaan matlata nga umimbag ti asawam. Ay ayatak unay ti anak yun, nanang. Isu nga ramidak ti amin nakabalak. Tapno umimbag. Wen, amo nga ay ayatam unay ti asawam, baro. Hanggang panagkunak. Saanan nga agpaot pa iti biyag na. Nanang, kasano kami ni ti anak mi? Basit pa lang ti anak mi. Kasapulan na ti inana ang mga iwan kankwana. Uray siya, baro. Diyak kabailan na mapukaw ti anak ko.
Kita ang tilangan. Nakapsot una yun. Binagaan na pa yun ti doktor. Nga iruwar tayon dito yung hospital. Nasakit man. Ngampat gantayo tikid daw na. Iruar tayo dito ospital. Tapno makaden nami pa iti anak mi. Iti uray apag piitlaan. At datayo atalo dito balkon iti anak ta, sweetheart. Nawaya tayo man namang buya kadag iti bituhan. Kabayatan ti panang saklot ko iti anak ta dito habay mo. Agyaman ako, Nay. Tainwarda ko niya di ospital. Kan agyaman ako, Nay, iti anos yung anangay aywan kanyak. Saan kayon to kumangagsangit, ha? Saan mi malapdan ti agsangit, LV? Ado kami amang ipatbatagkan ka. Isu apang hasim ta lumaban ka. Uray, kayat ko pa iti makitan na kada kayo iti anak ta. Tiyakon kabalan. Marikrigatan akon. Inuray ko lang daytoy akan ito. Tapno maarakop ko ti anak ta. Kan tapno makitak manan dagiti bituan. Anang palawlaw iti bulan. Amang mangtadranyak iti intero alubong. LV, sweetheart? Di na kami panawan iti anak ta. Agyaman ako, Nay. Iti panang ipatagyo kanyak. Laglagi pa niyo kuma. Napatag kayo amin kanyak. Katikid daw ko iti na marswa. Masukatan amin na gastos yu kanyak. Tapno di kayo marikatan na mapanawag. LV, di na kami panawan. Pangasim. Tiyakon, kapagilan. Denver, sweetheart. Aywanam, kan ipatag mo ti anak ta. Kan di mo kumabaybayan. Dagiti dadakkel ta. Ay, ayatan ka, unay. LV. Ay, ayatan ka unay. Denver. Naragsakak. Amang panaw kada kayo. Kat inton kailiw nakto. Kita ang dagiti bituan. Asaksi ti ayan-ayat ta. Kat panunutam laang asyak jay bulan amang silsilaw kada kayo. Iti patag ko, unay, kaanak ta. LV. LV! Pimusay ti asawa, ket nabayag a panawan ti naglabas, sakbay a nakailiwliwagak. Jakmatan ng asawa, gapo taday dila ang LV ti namagpitik iti puso. Ket imbukbukon ti panawan ko iti anak mi. Dahitoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Denver. Denver pagayam ko, nagsaan tinagdalanam. Ngem nagtalinaid ka, anatibkar, para iti anakyo. Ala, sikan ti agbalin nga amaken ina ti anakyo. Ket padakkelam iti nasayata sursuro. Tapno agbalin to akas kada kayo.
anaganak na, anasayaat, atao. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan na kay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Denver, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.